arua tuonete kwina gitumi gikinene kwithia twiriungira mwekuru mwenka ura withirite arungamirite mantu jantu barabethagira bena mawathe nterene cia Gembe Central na ni kwithira tukiaranira nawe na kwenda nkuruki kwithira twimenya ni mbi muntu ura withagira na mawathe abatere kwithira akithithia na ugwo gwa withirite na mwana wina mawathe na tumba kwithira ugitetheka ni mibango mwanya mwanya ira thirikari ithirite nayo na nati antu babethagira bagicitithia na mbere we kwithira aciarue na mawathe kuma wana bwawe na nati ombite kwithira tetheka ni thirikari na kwithira atethekete nkuruki gikundine kia antu barabethagira bena mawathe nthigurune yetu na kwithira eristine ya antu barabathoma bena mawathe nthigurune ya Kenya no ndira mami okwa nciarire na kwa tuka ina challenge mbinge muno cia kuona woni nte kuroma ana antu be yakinya wetu mucie mami okwa kaibwa aina ndoni mbinge muno no ntu bwa kwithirwa ura mwana ura nkari na ukira kinya kwira antu nte kumba inya kuroma ende amwe na bo mami okwa atombera mpitha mami okwa na thigatire bubweya ampendi sibitare ampendi turo ndomba kubwithirwa operation na renda ndabwithirwa operation indombere inya kuroma na ndambirie gwita kinya na suma ndaita na classes igire okinya ndo kinya class 3 o class 2 indambiriria gwita na mauru yakwa ni ngota ura gwita ruare kona nyange itaita na kaibwa nke wiro nontu indetekeriria kwithirwa nkari ura nkari na ngasiona win ndikamengere na ndiri njina na nkomba uturiro uturo bwakwa renda thoma skuru ndathomere primary ndai na challenge mbinge muno ndeta skuru anaiba antu ibando elasia na kinya arimo baba inge bara batetekira cia ura nkari ibaithero bena bakempura inyompura bati twari na arimo bamwe bona na bamawathe na tukero nya tukairia na tweta skuru thaira tugwenda nontu itwendete kithomo na indetira ndina challenge mbinge nkithoma mwanka ndakinya class 8 na ndo kinya class 8 ndari mwana omume na mami okwa na wira sioni sana nontu tira ndaya number 3 ndethero ndina kiewa yakwa ngaithero ndina number 1 lakini arito baingi baithero baendumanga bakiwa atikala kathuo tikala kawete lakini woni ntaibwa kinya ndina ntono ntuburi onto nontu indasiete kiri na ndona woni mbomi bwanene na murungu okwa ndo kinya class 8 kweyira muntu mo Methodist pastor amburia we no ya into no ateni kintu kira gitawa kia thirikari onto wina kandi kana womba kwithirwa wina kibande nda mwauni ntakinyinya miaka 18 ntomba kwithirwa ndina kibande pastor muriki reverend nejira mbere imbo yoleli nejira arira mami okwa na yana kibande kiawe na nda yolelia form ndomba aomba wita nacio Nairobi no ntumbere ne assessment tutabwithairu akwia yetu yaita mwanka Nairobi ndaita ndareterwa kandi 1987 ndekureterwa kandi era indariire niyo na aciari bakwa ukilukira kire aciari bakwa burabo gwakari kwari na mathina ya maingi ntombero ita secondary ndaitire secondary mwaka ombere ndata no ntuba kwacia mbeca ura ori munini ura utari na mawathe nombire kinyo ukiluka mbere na araita mwanka form 4 nani ndaria ndaenda ikweturu ndaita ndabwithirwa operation 1986 ndaria ku ndairi class 8 ndasoka ndekweya mucie ndaita form 1 ndata skuru ndaria na biashara ciakwa na my brother ampa shilingi mana mwanja kenda mumba kwambiriria ka biashara kidogo no nturonge na itire skuru na tena mbesa cio mbingi skuru no tukilukira ki family twari the most vulnerable but murungu na itire na mbere no tukiria no mbukiria maisha ene yakwa ndethiro ndina maono no ndendete kuthoma ndaregister keri kya form 4 kwa DC na ndeta ndathithie keri yakwa nikenda mbona vira oni maono yakwa vira mbendete ndene oturo bobo akwa na mbendete kuthoma na kinyothai nkaona kinya ombikia level engi aranda thirererie ndenda wita but indendele na kithomo ndabwithikeri kya form 4 na ndatini maximbe na kinya githenta thomete form 2 na form 3 na ndatini maxis yakwa imbea na ndaendelea na challenge ira twithero twina cia antu mawathe bethero bena challenge mbingi muno for example kyoite kinya skuru imo ira twathoma kioro kiongwa no kuremwa kinya no kitonya kirasi kiongwa kio kina stairs ukaremwa ni kuite kiarasi ne kira ukawata wanjara lakini ntaiba swandoni no ntoni ko ibyo ndeta atia ibyo ndenda ndene oturo bobo akwa tendelea na maisha akwa yena challenge na iron kwira kinya aciari barabangi uroka ura mwana wina mawathe akaibwa kuitha mwana kerungu nende turi mwana ke werune no nturia mwana wakathoma
for example antu bara bena blind impairment bara baingi baitha wa muno ni ana bara batikuona ana bara batikuona bari ithoni aciari bo baithoni aciari bo bakaremwa ikumenya kinya njirera baeta kinya nimbi nonto imundu ne bari na tubera nkubera ruare de nkathe meru ya kuma kathelwa aciari bonthe bara bena mawathe ibaturiana bonthe kenda bomba kuona weru bu nonto bakia kuona weru bu nonto bakia kuthoma bakiethwa kinya bonene maisha yo bakiciona ira kantu for example oni ndire kuthiria skuru umenye de mwekuru na ndina ana na antu baba ingi mberene bataura ngekuru sina mawathe muntu na aria ononto atiomba ita kurema atiomba kutacia roe for example nyankero mbekira roe mongo ntomba wekira roe mongo lakini thaimbe kaira roe mongo no ntobwa mbeca ira ndi nacio na no ntobwa kirira ndi nio na nkethero ntathomere kana ketho mami okwa na mpithire bo ya sana kana oni nkai ndare aucietikiria ntekithe ndi kamengere ndomi aru ari ndi kathelwa nkira aciari bonthe ibaturiana bo nikenda kinya bo bomba kuona ikintu kira mbonete ndi ne oturo bo bwakwa no ntukwithira we mulemavu utethera we mulemavu akiri akiri aku ne thairwe sapu no komba kwithira nyo kiri tira ngwesi yaku na thirikari komba kinyayo akantu kakeya woni rande kandi bwire antu bameru oi rande ndonere kandi we kwa disability nenkinyetheti antu anene muno no ntumberene ukia kwithira otena kandi we muntu on disability utekethira ukimenya wa obu ina disability then nthiguru eturi na kinyaru ari kandi ya disability ne thairwa ina mawea maingi muno ria muciari akuitha mwana tibweya na aciari betu na nkubwira ruari ndomi kathelwa na kemeru kwa njumula na Kenya yonthe ura wambona ntukwe ruari muciari ura kwethirwa ina mwana wina mawathe buno tongena bundene musijo wawe antu baingi ndene thirikari na bakumatuka bakiura cia ni kinya oni mpiti kera kimwe ndino tugote kutoa kanusu ayo kandi ire antu ba mawathe no ntu ina benefit mbinge muno kiro tora bobo akwa kandi we kwa mawathe ina benefit mbinge kuma kire oni no ntu kandi mbere turameta kandi lakini thai certificate kwa mbere uto batiri kwethia we muciari we na arore kena ndibwira ora bukoya kandi ya disability no ntu antu bakumantere iciege Gembe Central no ntu Meru County no number 1 na ntu bara bena mawathe watera kire accident biki ringa muntu akaunekanga mauru akaguma kire mawathe waita kire accident engare baba ingi ibaite disability gukilo kira accident ukienda kandi disability we muciari kana kunya ure muntu munene obwethairwa assessment na natoka bwetherwa weta for example sibitari cia thirikari uteta cia private weta sibitari cia thirikari waitoka ukabwethirwa assessment wabwethirwa assessment daktari bana bara bakulwelia kithira no qualify kwa maba wete nyaba karemo no qualify no ntu iba kwenda certificate muno bare mono qualify bakawena daktari akwenda kugongwa lakini daktari bathai na thirikari thai uti daktari ubatiri kugongwa kenda tigire muntu rao mawathe baba ingibo aciethie kinya ndefu muntu akero narie akare akwarie ntugu kenda wakani lakini ikote kuumbika ubatiri weta sibitari ukalweri daktari bana sibitari ne thirikari ria walweri daktari bara bakakwa assess na bakona uwe no qualify kwa muntu mona on disability ria wa qualify form wero kanenkerwa ireta direct mwanka level 5 Daina ita kwa level 6 kenda ita kuona kusainwa in director of medical neo mwanka thai director of medical weto anejire Meru ti Nairobi to weta thai thirikari ne to webere ya turetera Meru na form wite kuroma kinya itasainwa daktari ura tweno Dr. Kanake aisi saina after 2 weeks no kwethera wena form eku wa meandikwa cyber ya itakwa e-citizen ndiweka turere certificate ya turere certificate dayo tebi otumba kwithirwa weneo ke benefit yeyo for example yonto indere njina
benefit ye nene rambe mbona ndio mwana kwa rete the school indonere scholarship ukilokera kire certificate ye kwa na mwana kwa thoma kuma form 1 maka form 4 ukilokera kire certificate ira na thirikari romba kumbolelie rona obwo ndina mawathe na ukilokera kire certificate ye no kubwithirwa tax exemption tax exemption ni kuatia ote ogoti bwa thirikari baba inge ogoti bora Korea for example onto arimu baraba inge bari ogoti kabisa watiarukirwo na salary kanini madaktari buo lakini ugetho we muntu amawathe withanu musara waku yo in full na rero kathanu yo in full ukaibwa were tukire family yaku no komba kutungatira twana twaku na kinya wetete kura onto for example ngari ote taxa wa ote tasu ogoti ngare getho kyo wa milioni emwe na ngiri manele orora ngiri mana atandatu nonto kuiterwa mbi ogoti na ukilokera u ondre muntu mawathe ari mu baba inge for example daktari bangi toriana bo ndaita ndakarathi na daktari ndamuri wowe daktari uriita uri daktari miaka yana aro mawathe ambira ndina impandiki miaka 7 ndamuria nuisie assessment and disability ambira ntemenya ta kintu takeu turakaranthe no ndamueleza ndamona batiri usiete kirio na disability na wa thirikari itika ku ita taxi daktari u twaitanirio nwe twaita bwithiru assessment abwithiru yonthe na kandi weri kweya ntukweronere musara yawe kawiriru buru na nkoro eketheri Regina twina ntu babengi barabethirite bena mawathe na muno ndene matura jetu na kinyana na bamwe bationete kandiji tiena teomba kwithira okira ciari ne gitariri ku muntu omba kwithira gitothithio assessment kwe gitari ari tumairagwa kana ikagita kombe kire assessment kira na barabe na mawathe assessment like mawa general tubwithirwa assessment from Monday to Friday mathaene ya kuma thaigere mwanka thaa 7 na assessment yetharore free musiari yake akua kwe mbesa sisi yetasua thirikari ne wevere na tubwithairwa assessment free mawa tubwithairwa kuma Monday mwanka Friday na mero level 5 ibwithasua okiumia kya biele Monday kiumia kya biele o Monday kiumia kya biele ira ntu baita bakono daktari na bakobwithirwa assessment kenda kinyabo bomba kuona benefit kire onto cash transfer mwana kwa tomba kwandikwa kimbia se cash transfer atena certificate baba inge bara na severe for example asiari bara na severe ibo baithero bare na stigma mbinge na kwiba swandoni musiari akona woni nto meria kurita mwana kwa nonto atikumbo karanthe atikumbo sietira kioro ate komba kusiathiri no atia antu babaingira bakeyo mwana bakaibwa baita bainsala na ara apana na nkubwera atire wethiro wina mwana ndakwira no tonga wina buo umwana ana barabangi kinyawe mwana na nethirwa ari amona bangi na bwithirwa assessment kwanza no kinyawe we musiari we kiangiba ukomba ku benefit ukilukira mwana oku wethiro ni biashara okurita ukiosulia kandi ere certificate ere mwana oku uteri neku kana nduke neku utero kari oetwa ugoti nonto wani weke angibo mwana na iwo turana mwana oroku na mwana kinyawe ukomba kureja intobia mwana oku nonto itara mwana oku ari omoyo ende nankubwira kinyaba abu asiari ibo menyera na benu bukemenya kandi era bainio niyo yatuma kinyawe we mushiari omba oturo bubweya na Regina twirikire mubangoni ntije wira antu ate nontu ugwe tukwithira wi biashara neku na ne wathuganire kuthogita biashara na ntu bara bengi bena mawathe ibaka ibethagira bena ngugi oni ndambirerie biashara indaibaswa nyanthoni baba ingi ibe ya biashara ne ko bako nyakala na kona kakubwithi biashara ari aina aramusi lakini akirie kwa etera ya intena mento erete omba kurita biashara ndona ngakaranthe biashara ne kwa ntetankira muntu mpa thiringi 5 mpa shiringi 10 mpa nkimasia kuria ndina family ndambererie biashara pole na nankubwira antu kinya babwe ejo muntu nabwithika biashara kinyaka kwendi skuma kinyaka kwendi makala kenda kinya ori muntu mawathe utikona ori muntu utheri
thai antu bara batena mawathi bo bakuya kinya kiri uni umburia rinjina ndumia nkima rinjina mbetherionto no ntu indekire biashara ekwa neromba ikuroma na kinya babu bwe outside na nkubwira kinya babu bukaendeni kuria bukiromba mbia kinya thirikari yetu nitete na mbere ku alemavu mbesa for example twene Nyasa kwa Meru County aratu aya na kinya mbesa kenda kinya wethero e mulemavu utikarie ukiromba na aratu akwa mbesa cia kwambiria ka biashara aku no kombe yukira utikarie barabara no kiromba na inkuromba thirikari yetu ya Meru County muntu urabatiri maena wiro cia barabara na kiromba mbesa to Meru County antu bauna barete to ke Meru County beya kuromba mbesa na beya kwa ibisa antu walemavu kire Meru County Rinjina kwena antu babaingi barabethirite bena mawathe na bamwe bao mimbi imuntu kwithira ati kwenda guciumiria ngugine ethira kirita bangi nabo ikwithira kwena stigma tero twira neo mena wa rero thoma ntije igitenere kethira no kurukirire untu bo igitarira wathithagia nja kethira antu mawathe bando no bakuthithia nja kana bando no bagita na mbere umenero na nate wira bara benda kwithia bethithia nja na bena mawathe ora nkienda kwira antu barabe na mawathe baraba kienda kwithwa bena family cio omwe ya uni nkibera kinya bo ibasietikirie ora bakari na muntu akaimena ukethira wa we blind ukethira we physically ya uni ukaimena kinya batu tubwitha cianja cietu na ikathongoma na bukaibua nthoni na kinya antu baburuma njirene bukaibua nthoni no ntu mawathe ti kwethirwa wowe utena akiri ya kurita ngui mawathe tu uti muntu utumba kwethwa na mawathe bamwe bakora munyi kwandika na shoki bakethwa ba satisfaction na baena mawathe lakini nankubwira bukaibweni nthoni na kana bwibwa stigma bure otora kire bangi kandi bwira tutureni kenda buba kinya babwe kuona into bira thirikari kweyana na te uge gurure antu bamwe nuntu igitarira retene ende igitari untu bwibwitite na mbere kwithia bwithira ati muntu ati kwenda kwithira kijukia mwekuru kana antu murume na mawathe ni untu no kirana bao raini njire kethire kijira ija kwithire kario tora tangina kana mukuru bura nkienda kwira antu bathai antu barabe na mawathe kande bwire ugiakoya mwekuru ina mawathe atumba kura mwana wina mawathe na yonko bwira babwe ndegoro ne tore batu kwanza turana bari nkanya saitie barabangi na beto baketha ba mo beautiful na beto ba brightly baratu ithero twinabo nanko bwira otebomba kura muntu mawathe na are na ora mwana mawathe na ndegoro na barabangi ba outside na kinyabo iba twetekeri ndene ndegoro ethero ere ya inclusivity twethero te ototi banyuma kinyaba atwe no ntore akara yantu ibakira kura muntu ina mawathe lakini thai utokira kura muntu ina mawathe no tuna baita mono no twajana certificate yo na ina kuona bena baita utebi bate kuona muntu ina mawathe no ukwithira kinya are mwitonga saiti ya muntu ina mawathe na Rinjina anti jenere wambiririe ngugi ekwe mukawa na withiritwo kimiritate atukwithia wina ritiba ngugi baba ingi ngugine yaku mukaraniritie ate na bona ugo kwithira na mawathe wika matanko ate kana nku ciaku ikibeti gikamata wita ngugi ciaku ate ciothe manu ntumaguru jaku na njo jena thiri woni ndambiririe ngugi ekwa ndambiririe mwaka wa 19 mwaka 2000 ndikwambirie mwaka 2000 winda ibasu aibu bati thai ndi ibasu aibu nontu ukamatanko mware okongo ina ukamatanko nkenda roe na rokweya nkari ambesa nontu ndina mbesa nteka matana mongo nwaya kinyo kamata roe na mongo ni omwe na mbesa ciaku na inkubera kinya barabe na mawathi ibendelee kurita ngwe kinya bo bakarura onto uterie ndarurire na uterie kwa ina antu bangu bana na ituko na inkombo bare ana hoteli ne kombo bare ana tikinya oni nde bare aibongo baire akukilokera nkoira bindira bakurita na nkauwa kinya bau bange ba ina outside na kinyara ndambirire kurita ngweje ya mawathe ndire coordinator wa Igembe Central no twithera twina structure ya Meru County ndataro ni antu barabe na mawathe ba community ndire coordinator mbombo ba coordinate bonthe nkaibo kinya kana kare antu fulani kate weta skuru imbomba weto kathetera komba weta skuru na komba kwethirwa ndre muntu sap wa kulobe mantu jara ya kweja ndene thirikari
kenda kinyabo bomba kwatini into bya bike thirikari na bomba kinyabo kuona weru pura kinyani mbombeti kuona ukilogera kinyane nene beto baratwe nabo kire manto ya assessment asiari baba inge ndenda kusokera assessment asiari baba inge bamoibare mawani ikweta maua no nto batena mbesa si assessment like nan kuromba partners beto baratwe nabo bombe kutoloele kinyabo kenda bomba otokire kire assessment baturetera assessment in ground ana beto bomba kwa assess divonde na kenda bomba ku benefit kire thirikari eto enio bakya gukilokera our MP Dani kele mantu jarato bwethirite Gembe Central kire ana beto barabe na disability no mbere kinyo to duranirira nto bonde stake owners bonde kenda bomba otora kianine baibo challenges cia tuira tukilukira nkithireria nankua batura twaina stake owners twareterwo registrar wa birth certificate registrar wa ibande na romba wetikiri kinyana beto barabatena njara barabatena njara cionthe akomba kumenya buraba aya ibande kenda kinyabo bomba kuona birth bomba kuona certificate and disability nonto mwana kuma miaka 3 mwanka miaka 17 atumaira birth certificate mwana wa miaka 18 and above atumaira kibande kenda na certificate ya kibande certificate and disability iro itoambere kwatini biu byonthe ukilukira kiri stake owners meeting ira twari neo na tuendelee to ou na sibitari cionthe na kinyama skuru yara twina yo itwarombere tumbe kwithirwa ire friendly kiri ana baraba na disability mwana thro na wheelchair akomba kuthomera ke skuru ira ina barabange atikethirwa ake isolate waende skuru mwanya rira soka musi akona ari wengwa lakini mwana akethirwa ari kibonthe akithoma ira kiri arito bonthe ora twathoma karaya twina challenges ira thayo te challenges no mwana nambe to sietekeire na itomuritanite gukilukira training ira twethera twibaritana ikundine ni kenda kinyana bo bomba kwatini kinyabo basietekeria maisha ene yo no musiari yake okwira etekeria uri na mawathe utumba wetekeria lakini wengo ke awetekeria ukomba uturo bo bweya no ukomba uturo butena stress na nkithiria nkauga kinyana betu batia waba ibaita makanisene kenda kinyabo baibasurote torora murungu no ndo bengi baingilana bakara wita kanisene lakini ana beto baitora sukuonde baita kanisene baita skuru bagetha baigi free ke community ibe bakethwa kinyabo basitekerie maisene yo na bakomba kuritango ibo bweya na tawira ntu barabe physical challenges tagwe na ntu pangi barabe thirite bena mawathe igurura kuritango oni onkenda kwira antu barabe physical disability umwana oni weta muntu uria musie nethiro ena kabiashara kidogo kakuritango kenda kinyawe omba kwithirwa akimenyekana na omba kwithirwa kinyawe ayukira cia community na okirito ana towe na ombe kuthomethia na bawe ni kenda omba kwithirwa ari mwangasa ndene family ewe umwana woni ora ndi mwangasa ugethirwa ugethira ndi uteri ne kwara ndirikana ndi na mawathe uteri kwambe ndimitete kameshi fundi kona ra kinya muntu wenthe ake yakilugita ikathelwa akaukumira uterine akethira kameshi na ruete bya kuria na tubya kuria twina murio na komba kwethenderia anto na komba kwatini ntobia uturo bwawe nere kumukaja kujethera juri no twathire uro kenda kwithira ari ungite nterei ari unga ninjire ne gwita ndiri uro ukethirwa ejete kuma kangeta itete bwalare uterie kwere kathelwa center mbero kinya kibauneke kiandiki kathelwa Adventist church ukona uterie kwere au na level yandiki kamesi fundi kona ninkubuka ribisa bwinthe uroke thira umete mero ajira kangeta agilukira kathelwa aita balare na kamesh nambe kwethimu kiri muciari uria wenda kwithira mutetheria mimbi kwithira kiona kandi mwana kana kimutura wenda kwithira kiona uteithio bumwe kana bungi kiriho nambe kwera ntumaira wandingiro tugo kana muthenya ntumaira 0724094586 kamesogeria renge 0724094586 na okwenda mbona thaa cionthe akambona andingire nyotuko nkamwetheria bura kwenda na mbithero ndi oni thaa cionthe na baba inge bambita ndene Meru County Madam Love
Wega sana Regina ni ntubaka gita gaku na ngugi nene nendo ngira withirito gitike na mbere ndene Gembe Central na gutetheria antu babengi muno kwithira betonya kiri gikundi kia mawathe na kwithira bongwa bakimenya na gucitikiria bongwa ndene uturo ona kinya gwangeta na mbere kwithira kia mwekuru nkatha no giukira antu babengi baratwithira ina bungu gene gwako ninkuibwa ya nonto bwa nkatha semero kwi akinya kiri uni ndi umwe mwekuru nkatha wantu bara bena mawathe na nkethira ngiukira cia antu bara bena mawathe ndene ya nture etu na kinyara chief ibasugwikana kararipo Samuel na kinyarira munene kinya MCA akaibwo kuri untu buratokea for example turaya na mpembe na nkawibwo ya nontu bakomba ikumenyeka kenda mumba kuona kana ketu kala ka ithinara ndene na komba kwithoka ke atini ntabia thirikari. Thank you. Boya kwigwe gitanire twina na betu nene nja cietu ni bwega muciari utigire ati mwana okura wina mawathe agwita nene cibitari cia thirikari gutigira ati na kuona kandi komba kwithire gitetheria mwana uria na kinya ugo gwengo muciari yombe kwithire gutetheria gutigira ati mwana ona kuona kithomo kira kiagirite na kinya ugo muciari no komba kwithire ugitetheka no utethio bora thirikari ithagire gitigia na mbere ngakwenda tuko bwega nini waku Makena Matiri. Ni Wero TV.